Amunisi artileri Krasnopol Rusia ledakan senjata self-propelled 21 Gvosdika, angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 24 Mei 2023. Dalam narasi unggahan, tidak disebutkan di wilayah mana peristiwa ini terjadi. Namun dapat dilihat serangan pasukan Rusia kali ini benar-benar berhasil. Strategi yang disusun dengan baik dan didukung dengan amunisi artileri yang digunakan, membuat pasukan Rusia menggila dalam penyerangan kali ini. Tak ada kesempatan bagi militan Ukraina untuk menghindar. Ledakan dahsyat membuat senjata self-propelled Ukraina 21 Gvosdika hancur berkeping-keping. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики.